Njena popularnost nije samo dokaz njenih talenata i hitova koje niže, već i njenog divnog karaktera i lepote koju poseduje. Iako je poznata ličnost, čini se da Milica nije arogantna ličnost, koja nas uglavnom asocira na mega popularne zvezde. Umesto toga vidimo ženu koja je na zemlji, duhovita i ono najbitnije, samo običan čovek. Ovo su 10 malo poznatih činjenica o Milici Todorović. Milica je jedna od retkih javnih ličnosti koja nema apsolutno ni jednu estetsku operaciju na sebi. Jedino što je promenila na sebi su boja kose i zubi. Njena prirodna lepota je sasvim dovoljna, te nema razloga da bilo šta na sebi menja. Milica je vlasnica restorana brze hrane. Iako su mediji pisali o tome da joj je taj biznis propao, sama Milica je izjavila za Stars da je imala kebab na više lokacija i da je zatvoren samo taj jedan na Novom Beogradu, kao i da planira uskoro otvaranje još jednog restorana. Malo je poznato da je Milica pored muzike talentovana i za glumu. Milica je pre par godina dobila poziv od poznatog reditelja Emira Kusturice. Igrala je glavnu ulogu u Kusturičinom mjuziklu Vreme cigana, koji je rađen po uzoru na film Dom za vešanje. Glumila je zajedno sa svojim kolegom Stevanom Anđelkovićem i Zvezda Granda. Ovaj mjuzikl je premijerno izveden u Parizu u operi Bastilla. Retko koja pevačica može da se pohvali da je igrala u mjuziklu. Još kao dete je pokazivala veliku ljubav prema muzici, pa se je opredelila za klavir. Milica je završila srednju muzičku školu u rodnom gradu Kruševcu. Milica je pre nego što je pobedila u Zvezdama Granda išla na audiciju godinu dana ranije, gde je prošla, ali ubrzo i ispala. Ali je sebi zacrtala da će da se prijavi i sledeće godine i tako je i bilo. Milica se prijavila i 2005. godine kada je i pobedila u Zvezdama Granda sa samo 14 godina. Milica je, kako sama kaže, bila muškobanjasta kao dete, pa je često znala da se potuče sa ostalom decom, ali je to uglavnom bilo zbog toga što je želela da zaštiti svoju mlađu sestru Anđelu. Malo nakon toga je krenula da trenira judo. Ne bi se mi mnogo zezali sa Milicom. Milica je pozajmila svoj glas u animiranom filmu Hotel Transilvanija. Svoj glas je pozajmila liku Drakuline Služavke. To iskustvo je opisala kao najinteresantnije u celoj karijeri. Milica odlično zna da imitira, što je bezbroj puta pokazala u emisijama u kojima je gostovala, kao i u intervjuima, gde je do suza zasmejavala publiku i prisutne. Sigurno je prava sreća imati Milicu kada si u downu. Postoji toliko klipova na YouTube-u kako ona imitira svoje koleginice, pa pogledajte i sami. Pošto je pobedila sa samo 14 godina u Zvezdama Granda, morala je da sačeka dok ne napuni 18 godina da bi snimila svoj prvi album pod nazivom Pamtim ja. Kakav hit! Flashback osnovna škola. Milica je 4 godine bila u emotivnoj vezi sa kompozitorom Radetom Kovačevićem, koji je inače rođeni brat srpske pop zvezde Saše Kovačevića. On je danas veoma uspešan kompozitor koji zajedno sa svojim bratom pravi njemu velike hitove. Nadamo se da vam se naš klip dopao i ako jeste, molimo vas da se subscribe-ujete na naš kanal, da lajkujete ovaj video i da podelite vaše mišljenja sa nama u komentarima.